mene ne diraj. Polio sam upolio. Ceo dan je potencijal. Pa to mora da se priča o meni ceo dan. Ljudima što izjave dobi. Nećeš. Prvo da zahvalim svim građanima Leskovca koji su potpisali Narodnu peticiju Ujedinjenih regiona Srbije. Preko 12.000 građana Leskovca je do sada potpisalo našu peticiju. Ukupno u Srbiji, evo do sada preko 320.000 građana. Naravno, ja očekujem do kraja maja da prikupimo još više potpisa kako bi sa što jačom snagom ušli u Narodnu skupštinu sa predlozima zakona koji treba da omoguće suštinsku decentralizaciju. Zašto upravo Ujedinjeni regioni Srbije imaju ovako masovnu podršku građana na jugu Srbije? Pa zato što naša peticija najviše donosi, nažalost, onim krajevima koji su najmanje razvijeni. Jug Srbije danas je među najnerazvijenim područjima u Srbiji. Za Leskovac, na primer, naša peticija značit će veći gradski budžet za 500 miliona dinara na godišnjem nivou, što je značajno imajući u vidu da je ukupan gradski budžet danas oko 2 milijardi dinara, nešto preko toga. To je dakle 1/4 povećanja ukupnog gradskog budžeta. Mi želimo zapravo da novac koji Leskovčani zarade od poreza na zarade da ostane najvećim delom u Leskovcu. Danas imamo apsurd da mnogo više Leskovac daje kroz porez na plate Beogradu, odnosno republičke kasi, nego što se Leskovcu vraća iz te republičke kase kroz transfere. I mi hoćemo da to potpuno obrnemo, dakle, porez na plate koji se naplati u Leskovcu, da 80% ostane u gradu Leskovcu, da ga Leskovčani koriste za svrhe koje su im najpotrebnije. Druga stvar, da se Leskovcu vrati imovina, kao i svim drugim gradovima i opštinama, i smatramo da je bolje da direktno birate vašeg gradonačelnika, jer kada ga direktno birate, onda on odgovara građanima Leskovca, a ovako sada odgovara šefu svoje partije. Dakle, nevezano ko je gradonačelnik, iz koje stranke, ako ga narod bira, ako ga građani biraju u Leskovcu, on odgovara građanima i grize da napravi nešto korisno za vaše građane, a ako ga postavlja šef u Beogradu, jasno je da će on mnogo više voditi računa o tome šta kaže njegov šef. Meni je žao što vaš gradonačelnik još uvek nije javno podržao ovu peticiju. On je meni do duše danas rekao usmeno da bi on ovo rado podržao, ali eto, razmišlja zbog toga, upravo plaši se kako bi reagovala partijska centrala. To je sada jedna autocenzura koja vlada među nekim gradonačelnicima, jer još ne znaju kako će se izjasniti njihove centrale, ali evo vidjet ćete za nekih mesec dana kada ovo prođe u Republičkoj skupštini, svi će na sav glas hvaliti ovo što je urađeno i možda čak i sebi pokušati da pripišu zasluge za to. Ono što jeste važno, peticija ova će proći, a novac će ostati vama Leskovčanima, imovina će biti vraćena vama Leskovčanima i vi ćete moći konačno da budete svoji na svom. I to je ono što mi radimo i ja sam zbog toga jako ponosan i neću izneveriti svakako ovih 12.000 potpisa do sada građana Leskovca. Siguran sam da će to dobro doneti ne samo sadašnjim generacijama, nego da će sprečiti da mladi kad završe školu odlaze u Niš ili u Beograd za poslom, nego da će moći poslom nađu ovde u Leskovcu koji će se brže razvijati.